kinambere kwirura itha rebwa Meru TV ire yethiritwe kinambere kwegitamba na gwetigirira kunde kathetuni kamo Meru na nkatho mbingi tu betigira nko watogeni kirimetha yetu ya ndeto kawithira bambito ni Faminas wa Kimathi mwananire wetu wa mathithi ni Jacqueline Makena na chietu tugachamberia kagitania ka gatwamberia na ciana kaunti ya Tharaka Nithi na ari karobia bunge ya kaunti ino biethiritwe wikinambere kwa biechokera nyuma ya ma MCA kwethirwa bare rutha Antonia mweri umwe na arende rorero rwethiritwe wikinambere kwa rukiwata mwanki ndeni bunge ene rwari rwigena kigina kana ambe ya chia mwanka kigina 2024-2025 na ara rwari rwethiritwe wikinambere kwa rukiaragirwo bunene na rwari rwethiritwe rukionekana ukimurutiro munene wa gisiasa na kaunti ino ya Tharaka Nithi. Riboti ino tukiambagirwo ni mwandiki wetu wa ndeto Murimi wa Mbogo. Bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi muthenya wa imunthi ni chokerete ikarobiago nyuma ya kuigwa ma MCA banogokete kwa mweri umwe ndi ara kiri gikaro giki kia mbere akaririite kiri kamiti mwanya mwanya ndeni ya bunge ya kaunti baretire ripoti ciago ira begitwe bakirutho chunkuni kirindo angira barugamirite. One of the motion that tukweneo number 1 tukwaragiria issue ya trade cooperatives ira twena cho Tharaka Nithi na bora chiomba gutethia ananchi betu because toyete hapa pasiri mtu wa mwananchi uratumire toya in this assembly na bigambora twaria ta members twinde to agree nundu tukuwatanira thingatiro na ya thingatiro we make sure mwananchi wa Tharaka Nithi gutetheka. Another thing kira kingi tukwena report inya iliko thondeketwo committee different committees na cio ndiko thomwa isipokuwa imwe tukundifaa ithatu cia thomwa imwe kuria health enwenge kuria trade enwenge kuria youth and sports enwenge kuria kiba acquisition of land iragi to wakiwa kenda kibaro kya ndege gitumwa. MCA wa Wandie Gamba Ng'ombe Njero Ng'ara akiuga ripoti ino cionthe ichibatiri gucokerwa timu cia thomwa iri ithatu MCA baguchangia bwega muno na bona gutie bantu anaye bomo bwega inu iri ithatu nonto you in record tio twariaza ndini na bibo kuthukagia bicha bukurunko na bukimurika. There is nothing utie nyamwera report na imwe kwina ego positive tio ndi kwi negative. Objective ya MCA ikurutha oversight na rero kurutha oversight ya gintu kero kumenya mbiyo kuthingatira tiumba kuthingatira gintu gitena rieto uthingatira something bright kogu nao rira to project ira chiweta account wide no tiugota members na committee and budget we advised the technical team tutikwenda kugaga the project is for the county turenda project ni gweto na rieto reo kenda wira MCA yonekana ya kuruta MCA kwa barabara A to B ni kuruthwa akegwa na kanya gakega kuthikuru oversight kona barabara inu kana kuruthwa kana tia ruthwa ara no rugamirite baraba ingi ndeni ya mbunge Nyaga Marengo na ura no MCA wa Mukothima akiuga thirikari ya kaunti ni batiri kuandika marieto ma miradi ndeni ya Mbanje. Marengo akionekana gwitigiri igoma kuri Wandira itaranenkeretwo no ambikire budget ya mwaka wa 2025-2026. Though there was some word that yonekanire chiare na zero allocation kile small project but still hiyo ilirundi tena kwa jiko kupikwa ndio kenda tumba kucheka other modalities tumba kumbalance bari chionde na we believe timu yetu ya executive ikaanza bore batiri na titurite side ya kuregistrate tukakurukia budget yetu bwega no kuringana na bora matakwa kana mawendekia meto makego makari na we are going to go this year 2025-2026 MCS tuko soba na tutafanya kazi tuweze kusaidia mkaji wa Tharaka Nithi na non kuromba county government ya Tharaka Nithi kan tagutinda gutariria bora igukari nethukie njukumu ithukia devices ile kwirweruthe na assembly ino iruthe kendetethia mukadu wa Tharaka Nithi county inikurundi kwe nyinge moto na kurukia uko na kuthondeka barabara hivi ma institutions monde matrikali public institutions zikuri mazibitari machukuru mogu kwa matiku dieka ithukie mantu monde mato na kurukiaga igiri implement kena to Tharaka Nithi tubatetheka tiko keu chwenu tutena miaka iri tiko keu. MCA baba kionekana kugarukira ministry ya ugima bwa mwiri araba ugite ministry no yena mathema ingi muno eru itakaya kwire togeretie kubera ningutikia boto kubera ndi bakego ndo tukubera tu ingi muno tirira ndaguga gende watweka tajero kuga wenka endi ma MCs bondi bakuga bu department ya health ugima bwa mwiri ibagiria gukobia county ira chinge chikwendelea bwa gata muranga na embwire ana bakadio bakona so that level 3 na level 2 na level 3 igekirwa ndawa no iko kugeria kwa finance capital pambiria wekagira ndawa ku anto bathiogo bakakirumbia gwicana ntu rupu ero na bata kwingwa
tiga watwika county government ya promise kareta into yu kwa gutwarungamia arambeu na ninkwenda kulungama muthenya umundi mbere antu bagantarake poleni sana ni tonto nyamuru tembe yunkinya thaino ni tonto twogire la bweje na bwe ira kagita katwarungamirie na tweja nkinya na antu ba thirikari ino chief officer na bobangi na twashua ati la bwe wikeja na zaidi ya mwaka mune mwituku na la bwe nkinya mde talo kinya okulo ntu ninda ithete nkinya budget ino na nimonete la bwe witeku kwa gumbuka lugha tukosoka twebange kaili ni tonto ntimene na gukuwe kulingana bo monto makalinte kuona welwa gugu kulingana ogundo na report yu ya thomo muthenya umundi arano MC wakalingani murethi gaturo nora no emukariri gitekere kamiti ya bajeti akiuga guteyaniria finance bill ya mwanko uyu kirenda cite ko withdraw eta wa finance bill ni njira ya police bia cia thirikari na ichanagia pamwe na India budget highlights uge nonto nayo ya sire 6 months later twachoireria ta committee ya budget tuona finance bill ni abati kuthie process ya public participation of which we did na ni abati mauntu mengi sana o area tuonire tuli halfway ni mathire uma chiage makamereta ni pamwe na budget highlights kana ni na makuleta budget ni kenda kiomba kwa ikigenda nakio nonto budget ibati kugendania na njira cia police mbia kogwi nicho ibati kugendania kogwi mote kwa ibati gucererwa nonto itiris after 6 months. Kiripotera Meru TV nde mbunge ya kaunti Kathwana Mbita murimi wa Mbogo bwega murimi wa Mbogo nuntu bari botinu na muthenya wa ruru kire tukethwa twatanite agau na mheshimiwa Njeru Eng'ara kumana rora wadini ya chuka kumana wandi ya Gamba Ng'ombe agitwarire mantu mwanya maigenie na bunge no ya kaunti ya Tharaka Nithi. Tukithina mbere na ndero chietu anwarano ya Caston na Mionge urani mwandiki kirekea mwa kuthetere mukena tenethire twakimeneria anene thirikari nene nontu bakoina mbere kwikita karibu bilioni 10 kirirwangirwo kithomo na ara Mionge thire twakiuga kithomo gikaina mbere kwikiringithika bantu anene kumania na kugita kwa mbesha ino riboti ino tubanganiritwe ni Jeff Wagituma. Nawe Caston Miunge mwandiki munene wa Nataja kaunti ya Meru norotithirite kiara thirikari ya Kenya Kwanza ira ithirite kigita bilioni 10 kirirwangirwo kithomo aja nthigurune bakurikire sana nonto ke budget ya TSC ibenikite budget ya TSC na gintu 10 billion leo benikite 10 billion ke budget ya banekana ira ikuoneka kwi manto ya tithia ya kithithika ya TSC rathithagia TSC na irarungamira gintu gitagwa Kenya National Examination Council ibareta kuraithara igore bikuthithua na bategera manto ya maingi ibategera manto ya quality assurance ibategera manto ya promotions ibatega manto ya kuandika aritani ibatega manto ya maingi sana na nonto botumike urande bombete gwitoro 10 billion batumba kuithia ngogo nyingi thirikari bwiri kwithia kiuga ni ate kongaongera mbeca turega tunya ntu mbeca nonto botumike u itukwenda kuuga atiri turi arimu rera TSC etongi ni arimu batongi na nonto botumike u itukuwa TSC nene nkero mbeca cia kongana ni kendo komba gwita ngugi na yamba gwitira tani ngugi arite no bakombotethia na baria bakuthomithwa leo tutukugira kira anaki kinya secretariat ere karana kwa TSC ne kaya kwaga mbeca kinya bongo batumba gwitira tani ngugi akiaria chegi arimu gwitithwa nkathi endo ntobobo bwethera bugi kwa koti na kurungikwa kurari na gintu gitagwa promotions nage promotions hii ciareta thina sana watu out of almost 200,000 barabara ile promotion ni anto 25,000 yake ba promoted na leo watu kabatu tutina gutena gintu gitagwa uwazi ni bibarathinga ta ba promote bamoto go promote maita jairi no tupokoligaria twaigua anto baba TSC ni retirwe ni parliamentary committee on education beta kurwa biuria na twaigua batacoke biuria bibia bugega na MPs bauga promotions ibitejanirwe lakini batu turaritani tuga aritani baba promotirwe bagaterwa promotion diao ibarekerwe kinyetha bata promote bwega no tuno TSC promoter na ibanenkerwe tucoke tutaiba bange bate promote bwega ri na bone atani kende nyabongo bakombo promotwa tutira muntu ate urora
arekerwa uri o na yena na hei tuga something is better than nothing kabo wina kyo agwatire tucoke turuire bo bange bateneo kingi kuma kiri mutongeria ujo oye promotions yu nkwenda kuria TSC kuri antu baktite for so long kweba barari deputy principals bagwatite skuru na bata promotwa kweba barari the capacity acting and teachers nyabo ngwateka bara promotwa na mwankana nde twanya tu no tweterete kwena skuru nyingi sana itina and teachers kana principals no ntobwa baingi barabarombia kuritaya na ito kugwa nandi twanya tu tubwiri kujurwa na mpwe nikenda ana betu skuru yetu utikethe kwena vacuum nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Jeff Wagitumam nontu baribotinu na ruwangi ruraya ruraithagiria mantu makona ndawa cia kuwirira tunyamu turia twinyangagimera na kinyanyomba bariongete a Meru kwantu ithatu na araindi bethetwe bakinambe kweo bakitirimanaga na arimi na kubathomithia maingi makona na ndawa ino na arake Dr. Atieno ethetwe agitaria na kuga ati gitumi kinene gia kuriunga Meru gutigira ati bakuinambere kwa batirimana na arimi na kwego bakiaranagiria na kubatariria mantu nkuruki maigenie na ndawa ino. Riboti ino tubanganirite ni mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga. Antu barwangi rwa thirikari rwa Pest Control Board ni bombete kwithirwo bakiumira aria bombete kwithirwo bakija na kuthiuruka kuritana arimi mantu ja gutumira ndawa bwega. Kwa jina naitwa Peter Otieno, nafanya na idara ya serikali napatikana katika idara ya Pest Control Products Board ambayo inapatikana katika Wizara ya Kilimo. Kazi yetu muhimu ni kuhakikisha kwamba wakulima wamepata dawa ya ubora ya juu ambayo inaweza ongeza mazao. Lakini vile vile lazima tukumbuke kwamba hizi dawa ni sumu na inafaa zitumike kwa njia ambayo inafaa. Kwa maana ya hiyo maneno ndio tumekuja hapa katika Meru County ili tuongee na wakulima na wale wote ambao wanatumia dawa kwamba hizi dawa ni sumu na saa zile wanazitumia lazima wahakikishe wamefuata maelezo ambayo imewekwa katika kibandiko cha dawa. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba saa zile mkulima anaenda kununua dawa, lazima anunue dawa kwa zile Agrovet ambayo imesajiliwa na sisi. Huwa tunatembea hapa na pale katika vijiji ili tuhakikisha kwamba wale ambao wameuza dawa wamepata kibandiko, wamepata kibali. So mkulima lazima angalie kwamba mahali ananunua dawa imesajiliwa. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndithene ya mutindo jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Ibwega nuntu boribotienu na njira enkinyane kuna ibwega ntu bakamenya maingi makoneni na ndawa ino otikaya gutumira ndawa utakumenyana nacio ciya ukuthukia mana mathiri. Tureka na riboti ino tureitha kongena kunara murugamiri wa gicigo bunge ya Tigania East kana manager wa gicigo bunge ya Tigania East thiretwo kinambere kwa kiromba mbeo mbithi gutigira ati batina mbere kwa bakianagirwa na mbesha kuthura atongoria kagita kaithurano binene indi bainambere kwa bakirithaga ngwicio thina mbere iratongore bewite bakiruta. Adams Muture wa Thirinja no guturikithiria riboti ino. Constituency manager wa gicigo mbunge gya Tigania East Alfred Murikira ng'akere nterete kiuchwa no mbecha kwithira kiuria karibaba kiringa kura kire githurano kya mwaka 2027 kwithira bakailo rutingweba muntu akiwa mporo na ichomete nkurukia kithimi kumba kwithira kibaritira ngwe kayuthi batiganisti batukwana na karamu bandike mantu rimwe kwa rimwe batalile mheshimiwa mporo mwaka 2027 ikiwe kinya berekerie tiganisti na rebati nontu njensi area ni bwatongoria baruyu ibo bautura bakamenya burande weta katugwenda bulo amana uma na bwandika tumantu kamwe 2027 ikiwe kinya bugwathurana atubarabeana barabaiko barabai kwe antu bachemana kia antu amwe bakawatiania tisi otala maendeleo kane kachagua ntugoe kura kinya akwenda obwira tuibange kumarwari tuibange sawa tutale manto apuro yomde kuma ya sport na yale yangi kenda tukua tukinyanara
tukona mbwecha echionde na metho akiweta yamwe na mprombite kwithira kibwithe ndene wondi kiochwa bareto kwario teko ni nyemo ngwe mheshimiwa Mpuru itiri inyatoloamio waturuke akwa ile saindi ya urio ukalwamo watulwami kidogo ukaila mbio ndingiro kona inene muuma era ni a milioni nyanya ki mheshimiwa Mpuru ukiakumira kidogo oetara kiochwa ndi ureta wethire kwina administration block ya milioni 5 mheshimiwa Mpuru ukiaweta Kairo kwina renovation ya 1.5 million ukiaweta Metho kwina class ya 1.4 ukiaweta Kamethega kwina laboratory ya milioni 4 ukiaweta Muchemukuru administration ya milioni 4 ukiaweta Kenika Mwethe kwina kioroke 1.3 na te wondi kiochwa kikinya wondi ingi kiranga wete mpurabo nombeche kwitha kambia milandi kathombe tomba kwithira kambiro ni mubunge onge kuma giciombo eke atura kuthurana twatonya Muthara tweta Charuru kwina class ya 1.4 twakuluka tukweta Thubuku administration ya milioni Kithumba tukiaweta Antwanu ilazimita to renovation tukiaweta Nduluma ilazimita to renovation tukaina Margothero ilazimita to renovation tueta Lubethirwa ilazimita to renovation tukiaweta Nchoi tuena training ya milioni 8 tukiaweta Kailutha tuena laboratory tukiaweta Tamichu tuena class twakuluka Itinara mwaka matabithi Mpuru na uteta ngui tukiakwena Miraki ndogo tweta St Benedict kwena laboratory na Ilas tukiakwena Mamotewa kwena administration ya milioni 5 tukiaweta Avana primary kwena Ilas bina renovation tweta Mukono secondary kwena dining hall ya milioni 8 tweta Mukono primary Ilas bina to renovation tweta Mikidori primary kwena Chorobia mwaka ya mbere na mwaka yo ele tukiaweta Kenoe kwena class kemwe tukiaweta aro kwena kwa mheshimiwa Mucheka Buleme kwena Ilas bina to mheshimiwa Mpuru Debe to mantalangu ichonde akwenda akonya ndakache tiania mheshimiwa Mpuru no tumira CDF burai bati kuma na bokira ngana oretia kariba weta na mbere kumba kwitha kwa tamporo abori mbaru akiwa mirandi ya kumba kwitha kibatalana miaka ile yake ukiotala mbeche ina tala thai imbecha Kithumba cha mheshimiwa Mpuru cha miaka ile yake na tutakinya mwaka wa 3 na yoena akwenda kwira atu betu batiania rika na eni barabara chietu ire kwanjiriria ara eta Kenika Mwethe eta Muchemukuru itari mwakuma 2017 mwaka 2022 mtura ira sinda Mpuru lakini thayo kiaweta kuo ukaringira Kaongolo ara Muchemukuru kaina mwaka kinya Kaliene ukaringira Kaongolo ara Kaliene kakwena Mamekindori House kaita katurira Itinara akwenda kwa barabara chetianire itari mawa wareto na mheshimiwa Mpuru na kurima chonde na idongo michonde utaona ngare lumeta barabara ya mheshimiwa Mpuru wareto kwaria mheshimiwa akiuma 2017 atiere TTI enana 150 aichoka 2022 aidhirana 130 amesukuma mwaka yomwe 2023 tokinyethiana manata ndatu wareto kwaria na babwe TTI yetu enana ngiri na manata ndatu na 30 ukulukira mheshimiwa Mpuru aburi taila mira chavitha kwa nara konge ure atiania ukaethanio kake kubithwa lami no tote constituency nge kuendelea lami thaito kwa ria babwe itiania ke twekirwa lami kuma Mikindori we na misaindi kunate poro na komba kanate komba atubara batukwa na Nairobi kubanga mantu akwendo baira tiania na thambire metho ya mbaka Narwarene utala maendeleo loivo utala maendeleo bwata la maendeleo 2027 ombo ni njara bwata la maendeleo ombo ni njara bwata la maendeleo 2027 asante sana Ripoti ya Meru TV kumatia Nebeta Msimoturia wa Thirinja Bwega na kikundi kimwe kia biashara matunda thokoni amwe bethiritwo bakiumira na kumeneria mere ya bamwe bakari na arantereche Solomenti kwendekithia senator wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi kuthukia giti kia waziri na ara kuringana nabo bethiritwo bakiuria Kathuri Murungi kuonerwa igiti gikuwe na kia senator na unini bwa speaker ndeni ya bunge ya senate na ara bethiritwo bakiuga beno gwa ati Kathuri Murungi ao kana nkiro giti kia waziri mwana wago muga akaina mbere kwegua akinukaga na nuntubura butari bwega mwandiki wetu wa Ndeto
Murithi waba nowe wina riboti ino na njira enkinyaniriku. Ankura gathuri murungi akareta andro ringi Meru County kakwithira agenda kwathurana embe na tiania na imenti ukathiri twamwerete gia seneta kaetegirite gira twamwere gia seneta akaomba kwithira SP kombunge au kwithira akireta andro ringi Meru kabuyo ko kamauta kwenda kwithira chogia Meru kauto kuria nako kama antu akwithira agenda kwithira agirwa na Eric Mwa eu ndro abati kwithira guchokia nara umete na andro urenge akabuyo kamauta akaomba kwithira mechogia ringi Meru County. Eri tanara seneti oto thatara tongelo mbia no ntondo kuona kurira kora torerete Meru County tokero ni ndwa ire irare kuo wato soke kerero nekera torare miakele thirete thai wanjereria andro inge korwa nereki unya watu wete ke wora kakawera rawa ni kabe kamautata o kamata kao maro kethero weka kamata lakini borobo toriarie gathuri ko kwa ndotoro era kinya mwana to Eric Mwa Eric Mwa no ntono umete mbe okauwa tengo akorita na tukariara kethira ningwere ko kwenda kunenkerwo ite bionde na otemo embe na motiania na movement twende tore ya Meru na rira president ya chusere Mwa akenda minister wa Roe ikithomo kiake kia mukinyethetia au na etekera kyo yatokulukira kithomo na batu tore antu bembe itwawerirwe muno na turamenya uma president na to recognize kathuriane roibira we na byo tafadhali na rekana na antu bakuringanithia Meru kiwa ite bionde ibieterembe eta wita antu boibwara ra muchamanie oro nako nera antu bamuthetere ke Rais Ruto anengero etegereka CS mwana mwo tebia kumba rais onere kana kariko ke yaka njensi na tutomba kuthomethia mwana ari akona ngoi kathuri murunge ndeko kwenda kurwa kana kanini imagine kana ikanini kana gaku rumo mwa ni mwana omuriti ngoi na to Ameru no akenya yonthe riu ambire kurwa kana karare kukona ne kawa nini orio kama tete kabo kaboyo kama uta ntuko cionthe okero yanako kukona nia Meru ni ararere okira atwara ndro ene kawira thaito athiririe thaingwe to kuritirwa ingaba na mutuma thaino rambererie ndro renge no asogeria Meru renge kathuri tuterende batu Meru ndro renge twambirie kurwa na ndebori antu betu burona muguru kwenda kuria ngima cia monoge bo are boto no bo nende kathuri turia ndro kwira ni umwe ngima cia mono kuo kwenda kuria no ntuke mbere Ereki imo youth ya batu na ingwetikia winana na be sukuru na bambe inyanguene inene yonto ira Eric Muga kurita ende ndendro kwira atire kathuri ito kuona muno gethiolonga Meru County na most probably o eta kurara nyumba inge inene cienje ya mwamba na tutume message ke president tumura president yachunguza kathuri tumenyethera gairo wa munyoro kana no thirikari no tubatu to ya Meru to thirikari ne na wolele situation ni rambiririe kuyayo imwanki renge ambiririe wakia kendro na bwa kuthuranira antu bawe baba baitite abo wa munyoro twakuthurire we kathuri gitene kia seneti na we ta wari ngo imbati wonete kingi nyandene seneti no thai inkuiba we no anjererie we ketha Eric Mwa ora thuri roterero embe CS wetu oroi Eric Mwa no munini muno iwe oethire twaromerete ndene Kenya ana baba wetu anjensi ana baba ethi wowe Eric wowe kathuri murungi ngwete kiamwa Eric ni omwa mwana oku Iboega nuntu bwa riboti inu na Tharaka tugicokera tuthinara ntere cia Tharaka anara inde omo baraba kuromba gite KMC wandi cia Kariga yekeneta Bishop Mwathi Kanugu na thiritwa kebumire na kugate thirikari ne kubatara kuina mbere kwigwikiririkanaga wadi ino ya cia Kariga kana subcounty ino ya cia Kariga muno kirimantu makona uthina mbere na arakitariria ugite kwina mantu kathumba matakinyanirite mario mantu mabarabara ruji na mantu maurimi kinya mantu maye kathumba marethiritwa weta amata kuthibwega ndeni ya subcounty hino mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna no guturikithiria riboti ino nyuma ya Bishop Mwathi wekera nkobya ya siasa na gari na thori bawandi ya Kariga bakemo batitheragia siasa Kanugu ndeno nanete kuganirira Tony bibiara mberete kuthetera gari kere thirikari nene wa mana ya matura akinyeria kuoneka kwa njara ya thirikari nene kere mirandi ya thina mbere subcounty ya Kariga tukwenda njara ya thirikari ya national government
yunduke ituchube Chakariga ituretere taito ira cia Chakariga mbi na ecoke turetere taito cia antu bamurinda na Gakurungu na tutethie antu betu bakare bwega turetere yurwa kurima na amba ya mwisho antu betu batiena stima cia kugana bekirwe stima masinani no tutende ukenda manara nkanga igitanda athire ndekira no na gitae kwiko gitethetie no na kungi kuria tuwikira kogu stima ici ikirwe kamenya ki location Kamarandi location Chakariga location Kareni location Tunyai location Murinda Gakurungu location na ithiringa mwankana ara kigani na Gakirwe kenda antu betu bakara bwega bachakariga wonde Bishop agitambeto thirikari wamo na akari na atori gutigeri bakoringanja kichukuru yonka wandia Chakariga yegwete yake gwi gutigera ne kugataritwa baingi ontobora kinya bugatetheria gukira kwa thoko ya Chakariga atariganirwe itekeneko ya magweni ra yamberi munini wa rais Professor Kithure Kindiki akenda rugoro ne kenda yomba gutethia kariba Chakariga na kinyama thoko mawandie no kuringwa njeki tukwenda support ya chukuru yetu irere ara kore njireta wa wetwa Kegwiara Chakariga itukwenda support ya tekiniko ya mbirwe vice president wetu Professor Kithure Kindiki ara magweni tekiniko enu ikirwe inya na erugurwe kenana betu bomba ku benefit na turi betu number 3 thoko cietu Chakariga thoko Chakariga tubendagiri into muthetuni na Tunyai itikuri kurikwa na Kareni thoko Kareni antu barenderi into muthetuni na thoko inu ngutara ni recolecta mbesa inyinge muno ndeni ya Chakariga no twina thoko ithatu twina Chakariga twina Kareni twina Tunyai na icio ikwithirania mbesa uko na igatethia thirikari kogu thirikari ya national government itukumiromba itetherie itu supporte muthiani Kanugu atariganirwe gucokia nkatho kiri thirikari ya kaunti rungu rwa utongoria bwa Gavana Njuki aratharete tayari maragiti macokerete maturani kurima barabara cia ndeni kwa ndeni Gavana Njuki already thaino na tunengerete tractor iri ground barabara iciambiritie kurimwa nontu Gavana Njuki atikiomba kurima barabara rira mbura irauraga tukumucokeria nkatho nontu bogu na mucokeria nkatho kairi Gavana Muthomi Njuki nontu Chakariga wondi tuo tugwatirite tunyamu tura twina tuoko tatiga kara kari karagwa igitere aragwa ariku kangi kara turi na kwa gukuika Muthomi Njuki aranda ugogu no mwanka tu support Gavana na tumwire thank you nontu no atwandikirite antu baro dimaso atwandikira CSV mandaktari mantora atwandikira na betu wende rwa kwa enforcement baraba barugamirite revenue kuma wandia Chakariga gichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV gitwa Kambita Ndagara waiguna Ndagara weguna nontu bariboti ino na njira enkinyaniriku na gikundi kimwe kia aini kuma Meru bethiritwe bakiebumĩria na gutariria mantu mwanya mwanya na kinya mathina mara bethiritwe bakinambere kwa baikurukagira ndeni ya weni bwabo iboti ino tubanganiritu bukathani mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laiboni Umagushara na kurerwa uninde mumiru ejeni bonyonge miru ndia iria na nainso kiu ni kundi kimwe kia ini kuma kaunti ni Meru na rietwa Meru Voices bechumirie ni kenda gutariria mantu kathumba jara bathithacia no kulukira bare ya ini bakiwa kwaruarua wini bwa Meru ibukirite na kiwango kiri iguru muno Meru Voices gikundi kira kiretete amwe nontu turi ini established tumeimba na tuko na upcomings tumeimba nyimbo mingi tukamenyeka tora nande gatuja tuine mantu jaraja go affect Meru jaraja gutethia Meru no thongi bwa Meru tuire kwirwa Meru batije kuina Meru batithairwa ngataniro na ikio giatumire tuija amwe twachwa all this great mind tuija amwe kenda twambiria a step non to Meru ibarambiria gutikire ndimbo cheki Meru ibo tu support tujite aja twagintu kimwe gukania tujo turia tugaga Meru batigwatanirite na Meru batije kuina actually onde jamono kikande mwini gospel ithithete research ndona nyote no sauti ya ya Meri othe no sauti ya ya Meri ni uri antu bakauga onto maita jama ingi boejaga yuma otwe baugite mu Meru atije kuina no twe baugite Meru batigwatanirite ibatu tuingwa kugwatia nkoma kuga kila mundu ngenda kuromba sani betu ikintu kia mbere gwituma sana ojo twerwa ojo Florence uga musani ikintu kia mbere wakarari sabo
wakarari sabu umera itakie bangi tiko Christians kila kitu ona ojo support on ojo ambie kuangambia nabo bagitariria mathina Kathumba yarabasema na chana yokire wini bo bariwa anto iboga Ameru bategwatanirite lakini Ameru togwatanirite zaidi nigio kona group wejeje aja ndauga toina ini established na upcoming na bado itukuendelea kuleta bange amwe tubone maana engotano na ngwataniro Ameru bagwatanirite na kira gitumite tugwatanira ikenda tumba kuritana society yetu bate ngwataniro tubere bethe bari gintu kimwe gi siasa kinyaithari makanisene uremine na nontore antu bagwatanirite irio bomba gwita na mbere na gaspindi ugeta yo wenka utumba gwita gaspindi kwina challenges nyingi na mono chiruterero turwatongeria tinya Ameru no twatongere betu beige michemanio bageta aini kuma ome bakeya no thinerio ibeto lakini nya betu ibari kanwe no tutukeya kuina bukarega anene betu tu support kanisa cietu borego tu support atongeria betu turene tingo tu Ameru tukarega ku support no ugo geto kuendelea ukaraba tukwijaga bakaina na baka na ukaba tu utina tukaroneka na tukarogunika turi jamii ya Ameru kintu kiki arito muno gukira wati asani ba Ameru batije kuina asani ba Ameru bate watanirite lakini re ukwaja kuona jaizi Ameru Voices team itimu ya asani so far ya asani 6 nitukonda kuongera asani bangi na bangi. What does that mean? It means asani betu ba watanaira mono Igwiro mbare yokere thirikari ya kaunti amwe na thirikari nene ni utiela ni kuwata ini njara kobia turomba thaa ici twina kanya gakega twina ngavana umwega thaa ici uthikira antu bonde turi na munene o thirikari twina nene bangi bari nturi na bau na kila mtu katuburomba itu support ndimbo cietu cia Ameru na ndiromba ria tukire atongerie ni atire butugwate njara itu gutikuro yomba kugwatia kana kugwata kintu itina mugeria tugerie ni atongeria betu bwathithia biatho bugatwarika bwathithia mantu jenu bugatwika kibao mbere kenda inya bautu tumba gukura nya thirikari atu supportete all the way from the governor the deputy governor nya CC barabeku nya for example ya CC sport no kuona na no support ya sani chief of staff kiripotera Ameru TV kuma buru mbita wa mwende wa Laiboni emunde into ya murimo wamba yora wiyekene monona rwe ya kemoni monitor club foot nara inde kuringana na mandagitari bethere bakina mbere kwa bagitariria ate murimo oyo no gutirita wana okathina mbere ko keoraga na bara bethere bena ndaririche murimo oyo ko wekinya kibitari gure tene kengo bakaina mbere kwegwa bagitungatagiro. It's quite common. As I have said already, we have been in operation for how many years? 15 years. For 15 years. And for this duration of time, we have been able to rehabilitate more than 550 children. And according to the statistics by the World Health Organization, we are told that at least one child out of 1,000 can be born with this condition. So our request to the parents or communities is that here at Meru Teaching and Referral Hospital, in collaboration with other partners, we are able to take care of these children and correct that condition. Kuhamasisha watu wetu kuhusu mguu kifundo ama clubfoot, kuwajulisha ya kwamba ni hali ambayo mtoto uzaliwa nayo na ni hali ambayo inaweza rekebishwa kupitia kwa njia ya kufinywa ama njia ya kurainishwa ama njia ya upasuaji. Tunashughulikia ya mambo Downspark na pia hapa Meru Teaching and Referral Hospital kuna wataalamu ambao wanashughulikia hilo na watoto wengi wameweza kusaidika, na tuombe wazazi watokeze hao watoto wasiwafiche ili waweze kupata upasuaji ama kurekebishwa kwa njia nyingine ili waweze kupona. Kwa hivyo tumeunganika hapa leo kusema sio urogi na pia sio laana kupata mtoto mwenye huo mguu kifundo. Anaweza saidiwa kwa njia ya upasuaji ama njia nyingine ambazo wataalamu wetu wanaweza kutuelezea. Mama ya Raymond Wachira, huyu mtoto nilimjifungua 2 years ago, lakini alikuwa na shida ya hiyo clubfoot, but kupitia Meru General wamenisaidia sana. Amekuwa under treatment and for now I don't regret. Ninawahimiza wazazi wote wenye wako na watoto wako na ulemavu, it is treatable.
wasiwafiche. Mimi ni beneficiary wa huu mpango wa Club Food Treatment. Especially nimekuwa under treatment of DOM Spark Meru. Naimiza wazazi wengine wote wenye wameficha watoto wao nyumbani waweze kuwaleta ili waweze kupokea matibabu yao vema, kwa sababu baada nimepokea matibabu kwa sasa naweza tembea hata bila hizo orthopedic shoes, natembea kwa miguu yangu mimi mwenyewe. Alafu pia unakuwa na ujasiri, hauogopi wengine wakuone na miguu pinde. Tunataka kujulisha jamii yote kwa hii county kwamba mguu kifundo inaweza tibiwa na inatibiwa as early as possible. Iboigano Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nethiritwe awatanirite na mumbarothi kuma nthuru ya Azerbaijan na aranthiguru ino yithiritwe kirugoro bicio mbarothi bwayo mujini munene wa Nairobi na bakiaria tongore baba bethiritwe bakina mbere kwa bakinyiria ngwataniro katika nthiguru ino cieciri na urutaniria ngugi muno kiri mantu makonie gukiria biashara na kinya uchumi bwa nthiguru ino iri cieri. Your Excellency, I would like to highlight the successful inaugural Kenya-Azerbaijan bilateral political consultations, which were held in Nairobi last month, chaired by our Principal Secretary and your Deputy Foreign Minister. The discussions revolved around a wide range of topics, including trade and investment, agriculture, energy, education, defense, industry, multilateral cooperation, and peace and security. Kenya commits to implementing the agreed action points, including accelerating the finalization of pending Memoranda of Understanding and initiating MOUs in ICT, education, and defense. I take cognizance of our shared priorities in global governance, particularly those relating to climate change. Kenya commends and congratulates Azerbaijan for successfully hosting COP29 in Baku, bringing the world together to discuss and make decisions on critical topics touching on climate, financing, and carbon markets. First of all, this is my great pleasure and distinct pleasure to be in your beautiful country within my first official visit to the Republic of Kenya. As you correctly mentioned, this morning started with a very good, constructive and productive meeting with His Excellency Mr. President, and we are very grateful on my behalf, on behalf of our delegation, for this meeting and very fruitful discussions and conversation. Your Excellency, as you correctly mentioned, last year we celebrated 20th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries, and reviewing to these previous 20 years, we can say that these years are the years of friendship, mutual respect, sharing similar values, and very active support to each other's just and fair position on the framework of international organizations. So we are very happy with the stance and with the position of friendly Kenya in international affairs. And you said about your beautiful capital being a headquarter for many international organizations and being a kind of international hub for many international affairs, and we totally share and we consider this as a huge success of Kenyan diplomacy, and the mere fact that Kenya was elected 3 times to the UN Security Council is another evidence of recognition of the very active role and the weight of Kenyan diplomacy on international affairs and globally. Iboiga nontu bwa riboti ino na iboiga rira nthiguru kwina mbere kwigikuraga kuonaniria ati
itukinya matagari mbere kagitakara ntheguru kuwatania na ntheguru irengi kirima antu makonenie kurutaniria ngugi kurutania biashara na kinya gukiria uchumi bwa ntheguru ino iri chiere ikuonaniria ati ni tagari mbere kiri uthi na mbere bwakira ntheguru. Riboti iri murithiri wa Meru TV gatukinye muthego maratu kubangirite ogoro bwa mundi na nkatho che mwanya tuno ntu bakwina mbere kwa gitara kuritha Meru TV re yethiritwe gitamba na gwitirira kunthe kathetuni kamo Meru ni ukawethera bambitira ni Famina Kimathi na monanire wetu mathithi ogoro bwa muthi ni Jacqueline Makina tuterwa ronge Phineas no mwerekere wetu tugakwendera kagita kega na kinya tubwe.